Go. 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 Gawin nyo lang. Gawin nyo. Reach out from Baguio. Yung Baguio. Sabi sa official ko. Pagkagaral. Just come lang. Naka-live ako siya. Sa pawa lang ay. Mamaya si Ana. Pag-game yan, naka-live pa na. Naka-live. Naka-live sa kong game yan. Ayan ba? Ayan na eh. Kalaway kayo mabito. Wow. Tamang pitsora. Yung moment kayo. Tamang pitsora yan. Sa kalakot lang. Naka-live ako eh. Yeah.
Stop in mo lago. Forward po sir. Diyan next summer. Iluos siya on. So Daryl, magandang dia bos di SB Hall, hindi gai. Oh, hindi ko mata dia. Ini dia ingan di chief business office. Oh, Mabuhatan. oh. Ada na laptop la. Tayo ila SB Hall ng close. Diyan na laptop la. Kaya, anong saan pa yan? Oh. Sabi ko sa sawat yung kukutin. Akayat sa lang. Arit ayakit.
Huwag po yan. Huwag po na natulak. La? Kesini. Kesini. Doni. 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 So Daryl. Daryl. Yakin yan. Daryl. Donnie.
Sir Daryl yan. Yagin mo. Piyaw niyo ulit para bigyan si performer. Megaphone. MC ka nung piyaw niya. Dunya mo lumay ng perform. Oo, tayo tiga ka lumay. Alam ang perform. Components dyan. Okay ka itatype ko. Hindi ni showdown siya. Tatype ko lang yun. Ayaw mo ko. Tatype tag kami na bus mo na barangay. Ay, latan. Ayaw mo mga ayaw mo ay. Next performer is barangay. Nandag ka bus. Itatsi mo. I-type ko lang eh. Kuha siya. Si Bumi kumatin si Chapi. Si Bumi pitik. Wala, yun. Si Bumbaya sa Chapi. Eh, comment ko ka na bus. Type ko lang yung barangay. Finance. Tayo ko lang na ayaw. Hamburger an judi maklok ta. Ata sa extra peg. Performing now is Barangay Western Uma.
SB. Thank you, Pai. Bigyan mo na eh. Mailamit yan. Kayo yung sirat ang kata. Natural yan, walang kanyan. Walang dikit. Ano sir, ang galing nila? Saka talaga mababasag yan pag mahuli. Ito talaga yan. Ito.
Okay. Iti Barangay Kanaw. The Center of Pottery Making. Iti Lubuagan. Iti Barangay Kanaw. Particularly di Kalud na. Well, isa ti ayan iti the oldest city Matuon. Yan. So ti ayan ti Matuon, ti Barangay Kanaw. Okay, partner? Entry number 2, Barangay Dangoy, the gateway to the municipality of Lubuagan. Palakpakan mo ko! Kanyan! So, galing.
Okay, thank you, Barangay Bangoy, the Center of Deeds Making. Ya, partner, tagabay ka na, Bangoy. Okay? Yung mga safety criteria na dyan, ha? Okay. In every competition like this, katagdanagiti mang judge nga haan nga judgmental mo natin niya. Iti kastada nga judge, kitaan nga, no? Kasurot mo tayo na iti criteria, no parameters, iti na ito yung contest. So, sa bali iti nag-judge, iti parade. Jay Parit, sa bali, Sa partner. bali ba, iti nag-judge dito yung stage. May ko iti pinaka-final na, partner. Ayan, iti stage tayo. And then, adalag ito yung judges tayo. I-introduce mo sila. Apo, partner. Yes, from outside the province, iti Nagduma, and of course outside Lubuagan, and from Lubuagan, iti Nagduma. So, the judges, we have Mr. Or, a NCCA cultural educator, Culture and the Arts Director of the Rizal National School of Arts and Trades, and now working at Rizal National School of Arts and Trades as Muppet teacher, Mr. Ryan Greg Solson Okay, berapa tayo, Apo? from Rizal. Okay. And we have also Mr. Klein Pijonanon. He worked with DILG for almost 11 years and was awarded the DILG Chinelas ni Jesse Award. He is currently the LGOO 4 Cluster Head of DILG Kalinga Field Office and MLGOO of Municipality of Lubuagan. Palakpakan tayo ganyan. The next judge, naman tayo yung mamoyso na, kakainyan kayo, and she is Miss Tourism Forever, the Provincial Tourism Officer of the Province of Kalinga, Ma'am Ray Nalunday Ngawi. And we have also Mr. Nofredo M. Dulay, former Dean of Kalinga State University, currently the Board of Directors of the BIBAC Multi-Cooperative, and most especially the perennial judge in pageant and cultural event in the province since the time immemorial. Palakpakan daw. And a community worker for 12 years and have been the legal officer for 6 years and currently the Development Management Officer 5 or the Provincial Director of the National Commission on Indigenous People of Kalinga, Attorney Catherine G. Apanin. So, nagita, nagiti panel of judges. And then, partner, mayat sa ngay klaro tayo iti criteria na. Kasi mo maawatan na. Ayan na di criteria. Ako, min. So, maramdaman, naman pas kaya, Dr. Okay. General guidelines, ito na, right here. Okay. The criteria, the barangay street dancing competition, enhanced cultural presentation. So, kada grupo, libre kayo nga magpili ti any traditional dance of the municipality. So, mabalin, nga ti pinili nyo, kada ti variety, ti makunkulang nga traditional dances, banga, sagli, tuyayan, segseg, saliek, salijog, bangko ensemble, and sakpaya. Okay, so nandiyan yan, iti may isang criteria. And for the judges, iti pagbasaranda, choreography and execution, your creativity, the way you form, synchronize, and showmanship is 30%. And on performance, kunada, your mastery. Namin ano kayo nga nag-practice, design na makita.
execution, energy, projection, musicality, consistency, and precision for a total of 35%. And in the tema, in concept or storyline and dance relevance 20%. And the creative use of props and costumes 15% for a total of 100%. And then, ang well kayo niya, nadaremat nga, may isang judge tayo, in special memot iti, kuwan na tayo sulat na, may isang artista, ya? Hindi may isang judge tayo. Anyo nga ko na pinalipatan na, talaga nga insadyaming nga, ikwata. At dato'y apo ni Mark Anthony Jose, working at LGU Rizal, assistant choreographer of Tribo Rizal Street Dancers, dance instructor. Palapakan tayo na po. Ito yung po isa na. Okay. and Partner, among iti minuto iti kwatatay, iti performance iti barangay Kanaw. Good 9 minutes, yeah. So, tada di minuto nga ipapatay iti oras na, and iti langoy 6 minutes and 28 seconds. Oh, kasi, partner. Oh. So, sumaro mo iti. entry number 3, Barangay Lower Uma. Palapakan ko, Lower Barangay Uma, headed by Barangay Captain Rocket. Rocket Awing. Oh! Pagtatadyak tayo!
thank you Barangay Lower Uma. Ito ayan ito
papuntang Laga ata. Malayo yun, sir. Malayo. Isa sa pinakamalayo na barangay. Isa sa pinaka anak pun tercai Acika man isi Uwawi Umay amam nampaka Mangwadak sunu ega Uwawi Marigit nan manasang ije ekiw taon magheng Mansikip akak hubog Maaahoy nan utsog Anita ko unoy Lukoy sing cece joy joy Mancek sarun ised oy Iiay unsing kicoy Manlelustan man kaju Man apot lusung kan Kinaju makapcog as Acipon makaligwas Man pokos nan man topa Ngunipun otana Man din abaci ata Tinipun pidi jemta Amusuin tasak juben lilalai Cek si jenu cug nien lilalai Man lam nau si man upoyen lilalai Itaun apak si wen lilalai Man lepat man utum ne ok citumu Man legi kubak isna na kun nata No abed uti sita Mangpon ka ijus mugta Pinalit sikit ba Jajen ku man sijap na Cita ku manalun Masapa si tatayun Kanajun macindungan Jamadop lopaatan Initan Jama uce-ucenan Tiba inta kekotan Abed apiton si makan Okay, thank you, Barangay Panglag. So, 11 minutes and 26 seconds. And the next entry number 5, performers from Barangay Poblacion. So, Panglag patang na nag-perform kaya so nagapuan di Changu na ni sibuyas na si Chat and Kip Kip. Okay.